mwashakishe murabibona yuko byose nta kintu kitanditse muri iriya ntambara yabaye y'iminsi 5-6 muri estimation nari exagere y'abakongomani banditse yuko hashobora kuba harapfuye abantu 1000 b'abasivile bivana n'intambara n'amabomba yazaturuka impande zombi ku bantu barwanaga. Icya kabiri, izo parti politike zibiri zarwanaga zari parti politike zibiri z'abakongomani ziyobowe n'abakongomani ico gihe muri za RCD, sinibuka nimbe yari Zaidi Ngoma cyangwa nimbe yari Wamba Diawamba, no muri MRC yari Jean Pierre Bemba. Mu gihe uno munsi ndetse n'abakongomani benshi banditse bavuga ati Jean Pierre Bemba gituma nawe atagiye yuko mu barimo bicana bari bahari. Rero kuba bari bafite allies ari bo bari bashobora kuba bari inyuma ari abanyarwanda n'abagande bakagira ibyo batumvikana hakabaho kurasana, abantu bibe clear no kureka kuzoza baza guhenda abakongomani. Ibi ni bimwe na birya nababwiye ku munsi nimbareje rejo bundi. Leta ya Kongo ni leta igizwe n'ikinyoma, ibihayeja kujana ibintu byakisangani kugira ngo ije kubereka yuko ariho genocide yatangiriye. Mu gihe genocide ntabwo ari buriya buryo bwa genocide ikorwa. Genocide irapanga igapangirwa n'abantu bagomba kwicwa. Ariko ibintu byabaye kisangani n'umusoda n'undi musoda warasanye n'undi. Ari uko nguko nibavuge n'abangaba bamayimayi bari mu kurasana muri Masisi bagite yuko yabaye genocide. Mayimayi yonyine mayimayi ndima mayimayi ya APSLS bari mu guhindukira buri munsi barakarasana. Uno munsi Rubumbashi abasirikare ubwabo bonyine bari hafi kurasana. Baravyita yuko ibyo byose ari genocide. Rero abasoda bahagaze uruhande rumwe, abamwe baragize abanyarwanda bakura mu mujyi babambutsa uruzi baza bitango ni copo. Iyo niyo nzira izigenda ikamanuka ikagera iyo za Banaria uza wumva ukazazamuka kaja za Buta. Ubwo nigo ruhande rwarimwe abagande. Abanyarwanda nabo bari mu mujyi bagaruka berekeza ku kibuga c'indege n'inzira yerekeza za Rubutu na za Warikare. Uko ni ku mujyi warugabuye, ariko yari amasasu y'amabomba n'ibifaru hagira n'amabare peredi cyangwa amabomba agenda akagwa ku baturage. Niyo nombre ni exagere, ariko bari targeted. Nta bwoko bwaza buraswa, nta bantu bavuze ngo nibinjirira aba bantu nimuhura n'umugabo nimuhura n'umugore nimuhura n'umwana wicwa. Ivyo ntibyaza bikorwa. Intambara zaza ziba gutyo, abaturage umwanya bigiye hejuru abaturage bagasohoka ariko nta muntu warashwe. Ivyo abantu babitandukanye na genocide yuko ibifite abantu ihayishakisha. Abacu barashakishirwa, abacu barahigwa, abantu baricwa murabizi gihe cy'ibyabereye i Bukavu. Abanyamurenge nibo bonyine baza bicwa n'abatutsi bose n'undi wese usa nawe. Ibyabaye igihe ca 90 iki gihe bazavuga caba ntuze uyu nguyu wa declare genocide y'abanyamurenge ca gihe ca Kabila, aho yavugaga yuko ari inzoka Erodia Ndombasi, yavugaga yuko ari inzoka umuntu wese nusa nawe wese yicwe. Ico gihe haza hishwa buri muntu wese, ariko bahe barebera umuntu kwizuru giwe. Abantu bishwe mu Gatumba, bishwe hari inkambi zibiri. Inkambi imwe yari hari y'abapfurero n'iyindi nkambi y'abanyamurenge. Ya nkambi y'abapfurero n'umunyamurenge wari uyipanzemo, njewe mfite mwene wacu wari uyipanzemo, ntaco yabaye. Ariko abandi bose baraza batagitinga za nkambi zindi yuko bari bazizi, bari bazi ibintu byose, abantu baricwa bicirwa gushikwa. Izo nizo za genocide zivugwa cyangwa ubwishanyi amahanga cyangwa bifitiye competence babihamya bakavyemeza yuko ari genocide, yuko abo bantu bari targeted no kwicwa no kumara kugira ngo bashireho. Ariko kisangani gusa ngo kubera ibomba baje hari abaje kujijisha abakongomani bababeshe yuko ibihe bikorwa ibi byose. Ico baheba higa nta kindi kuriya ngo no kugira ngo bavuge yuko ari abanyarwanda, ni bavuge yuko na maparti politike y'abakongomani yuko nabari bayayoboye baraca hari kugeza none. Bahagurukije bakagenda bakaje kubaza Bemba, bakazana baji ba Wamba Diawamba baraca hari bagahamagara bari ya bose bagiye bayobora za RCD n'abandi bakabazana aho bakaza kubabaza icyabaye, ariko nta muntu wari targeted. Rero kugira ngo badukureho utuntu two kujijisha no kuzana imbere y'abantu berekana amahanga baje gutwika amafaranga ya leta hariya gusa ngo bagiye kwerekana ibintu byawe kose. Ubu nyine ugiye gufata gusa statistique ya 99 kugeza mu 2023 muri Ituri honyine hamaze gupfa abaturage bagera ku 55,000, mvuze kugeza gusa mu 2023. Hariho indi myaka 10 kugeza mu 2023 na 2024. Abo no kuvuga ngo ashobora kuba hariho ibihumbi bimaze kurenga ibihumbi 100 bimaze kugwa muri Ituri. Nta uvuga kubera kuko bari hariya nibo bonyine babisupportinga. Ingabo za leta nizo zitanga imbunda. Murabizi yuko abasirikari benshi barimo ba general Tanguforo bafatiwe ibyemezo kubera gufata imbunda bakaziheza intera hamwe
ibyo byose leta nisubira igahaguruka ikagenda igaheza bariya barendu imbunda bagasubira akahaguruka bakaja kwica bahema uno munsi aho kugira ngo babe bahagurutse baje muri Ituri baje kuvuga ati byenda ibi bintu bihe bisa na genocide, barahagurutse bagiye hariya ikisangani kuja kwerekana utuntu two kubesha gusa amahanga ngo iriya byose ni genocide. Ibyo byose nta kindi ngo nuko bumva kuko gusa hariho umusirikare w'umunyarwanda warwanye n'umugande muri kariya karere. Rero kugira ngo tugaruke ku bintu bisa n'ibyo kudinayinga ibintu bya genocide, abanyamurenge kuri none biteye isoni nibyo bimwe na biriya bigayise rwose za honorable Gisaro. Ndibaza kuko ise ahari nimba mubona kurya bazavuga yuko bari mu ijuru bazabona bari mu isi, zenda nawe yifashe kwitama yamugaye. Uno munsi byari kuba byiza, yego nta nubwo ari bibi kugira ngo abe yo haguruka ngagenda aje kusanga naje kuririra abakongomani bose bapfuye, ariko uno munsi yari kuba haye avuga ati yeme ibi byabaye hano nubwo hoba hari abantu bapfuye yuko iriyo nta nubwo ari na massacre, n'abantu gusa n'abasirikari bicanye amabomba akazahusha abasirikari bashaka gutera babo zenda akagwa ku mazu y'abaturage nabo bagapfa. Abo nabo ntibakwiriye gupfa, titugomba no kuvuga ngo ibo titubire kubabarira, ariko uno munsi akavuga ati ejo muri iki cyumweru gisigaye akazafatira ya delegation yose ikazahaguruka ahubwo ikaje Buvira cyangwa bakaje Burundi bagahagarara hejuru ya ziriya mva z'abana bacu bakavuga ngo abana bakongomani nabo bazize uko bameze. Uno munsi twari kuba duheta umuvuga duheta umuratirigwi, ariko aricaye aho ngaho ntiturigera tumubona tarahaguruka ngaje mu minembwe aje guhoza abantu baguye mu minembwe, bari abamama baza bishwa na bayave hariya ku kibuga c'indege, bari abamama bazatemagurwa amabiri hari irurenge bagiye gushaka ibyo kurya, bari abana bose bazatemwa ibiganza, aba bantu bose bagiye bishwa bakaribwa, aricaye gusa ari hariya kugira ngo anezeze bashebuja. None karaje guhanagura amarira ya Constant ngo yababajwe yuko umugore yavuze ngo bamurashe ukuguru ngo bamwirukankana ngo bamujana muri clinique ngo nyuma yaho baza kumugarura bamujana muri hôpital general. Imagine ivyo bintu ngo bitumye abantu barira, ariko ko turavuga ubwicanyi bw'ibihe bikorwa muri mu kubona abantu muri Ituri babahamba babona Kinshasa ntigira ijambo na rimwe tikore na declaration calme bakabyuka baje mu mastade ahubwo kuja guserebura bakora amafete n'amabirthday. Rero ibi byose byo kubesha za leta gusa yabaye y'ikinyoma kugira ngo ibesha nta kintu kiri hariya, iriya genocide ni kinyoma, no kugira ngo byose gusa bagome bazane yuko barwaye ingwara n'u Rwanda mu gitondo nazinjira mu bibaga gasanga isahani yamenetse azovuga yuko ari RDF yayimenye, nazoshika gasanga umwana yakomeretse yasitaye yagiye ku ishuri bazovuga yuko ari abanyarwanda batumye asitara. Ibibazo byose bamaze guparangana mugani wabo bazabisa ngo ni parangana niko babaye. Rero ngarutse kuri bene wacu, ntabwo iyo ibintu nka biriya byamaze gupangwa no kwica abantu no kubamara ntibazabigarukira aho ngaho, barabipanga bakabipangana n'abazagaruka kuza kubinyomoza kugira ngo beze ya leta yabikoze. Nibo babandi wabonaga bo mu Rwanda abatutsi bahagararaga mu myanya bakagenda nabo bakaja kwicana kugira ngo berekane yuko ibihe bikorwa bidahe bitwa n'abahutu gusa, ahubwo ari ukwamagana ivy'inkotanyi ziheze kora. Iyo ubona abanyamurenge bahaguruka nkuko nguko kwabo bagisara kagenda kaje kisanga natarahagurutsa delegation ngavuge bwire presidenti yebe abantu barashize iwacu reka duhaguruka ahubwo tuje kubakonsola, cyangwa baje kuvuga ati nyabo ni intambara nizihagarari, ariko akaja hariya no kugira ngo bashimagize bashebuja. Ariko ibyo byose ni ibintu bya mascarade dusa zo kubesha abantu, ariko nta kintu cabaye. Nibyo bimwe n'ibingi ubona bahamagara abanyamurenge baje kuberekana hariya baberekane yuko nta kibazo, baje gushigikira leta bayeze yuko bazi yuko na nyuma y'ibingibi hariho abazakurikiranwa kuzabaye, byatinda byateguka hariho abazabikurikiranwaho yuko barabizi ko barabikora ku mugaragaro. Intambara zarabaye, abantu barapfuye, abafunzwe bazize ubusa, abandi ntibagenda barabafungiye bukobo. Uno munsi ko barakora n'izindi nama mwami bonye bitakwira, karaja kandi gusura gusongoza ari muhuze yazanye ngoma nzito yamuhusha kandi na yakutumba yasubiye kandi gusura kubaha amafaranga na morale, yahuje imitwe 200 irenga 200 yabarya bose barya munzi bose ba makaniki bande bose barahabahawe amafaranga na motivation yuko umwanzi arinde arukura gusanya umunyamurenge. Genocide iracaturiho, umupanga n'amacumu aracaturi hejuru. Babandi bari bakwiriye guhaguruka uno munsi bakicara hariya mu madegu bakabwira abaturage bakabakonsora bakihanangiriza iriya mitwe kugira ngo ahagarike izo nkota, bahaguruke baje muri Ituri baje guhagarika iyo nkota, bahaguruke baje muri Noro baje guhagarika iyo nkota. Ubu nyine bicaye kisangana ahantu hatari ikintu gikorwa ngo nuko ibomba ryavuye hariya irindi rikava harya abasirikare. Iriya ni ibinyoma baheba besha abakongomani nubwo bigira kuriya abakongomani bamenye ukuri
bazi yuko iriya ni leta y'ikinyoma ibeshejweho no kubesha. Ikindi bajanwe hariya no kugira ngo babwire abaturage bo muri Oriental ko barabona intambara yayifata indi ampleur, babereke yuko bano bantu bakoze genocide ari bo baza bavuga ati uyu nguyu wa AFC nta bandi bahe bakorana nabo n'abanyarwanda, nimwumva baje muzohaguruke mugumuke. Mwarababonye ba Paruku Banzangi bagiye muri za Rubero kuja kugumura abaturage batangira gukora za manifestation ngo kugira ngo bahagarike AFC. Ibi byose barabizi yuko nta genocide, yuko d'abord nta na critère nimwe ishobora kwemeza yuko izabaye ikisangani, nta nubwo ari na massacre, nta nubwo ari na genocide, nta n'izina na rimwe zohabwa, ahubwo n'ubwicanyi bwabaye mu buryo ndetse buri accidental, yuko nta munyarwanda waza ureba umuturage nka murase, nta n'umugande nawe waza ureba umuturage nka murase. Ni ukuvuga ngo wahaguye wese yahaguye mu karengane k'amabara peti. Rero ivyo byose ni ibintu byo kugira ngo babeshe abaturage, naho bene wacu ibi byose ntibizaba tudafitemo ba mayimayi, tudafitemo bariya bose bafite ideologie genocidaire yamaze kubinjira. Uno munsi babona umunyamurenge apfuye bakumva kuko nta kibazo cabaye, babona umunyamurenge yafunzwe bakumva kuko nta kibazo cabaye, kugira ngo baze ziriya leta. Izo ni zimwe muri zijya steps 10 za genocide, yuko agomba kubaho abaza kugira ngo babashire imbere ibe echantillon ya dinayo. Niyiri yuhabona bagisaro bari hariya aho kugira ngo ahaguruke bze ndavuge na speech aheza abantu pore ku baturage baguyaho, ubwo n'uburenganzira bwiwe bwose nk'umukozi wa leta. Ariko kandi anavuga ngo ububwicanyi ntabwo ari ahubwo nyine bwabaye, avuge ni wabo ahaguruka ha denonce. Ariko mu gihe ibyo byose bitavugwa, ni mascarade ya leta yo kubesha, kandi kugira ngo bahishire ivyo bakoreye abaturage babo bari kwire guproteja. Aba baturage b'abatutsi bo muri Nord bashize birukanwe bagakugwa mu byabo, amatere n'amazu yabo n'amaploti yabo agafatwa n'intera hamwe. Ibi byose ko barabikavaringa uno munsi ntibakicemera yuko bahagira n'ubutaka, ahubwo ubutaka bwafashwe n'intera hamwe. Bari abandi bose bahungiye mu Rwanda bagiye iwabo, ni nkaho intera hamwe zagiye muri Kongo nazo zatashe. Rero kugira ngo bahishire biriya byose byabaye n'ibyatubaye hiri iwacu, nuko baza abasirikari bagiye baza bakatwica kugeza none he batwica, bagomba kuza kuvuga yuko hariho genocide yayikorerwa abakongomani, ariko bakibagizwa yuko hari ubwoko bwabaye targeted kandi buhebura burangizwa muri Kongo kugira ngo bushireho. Ibi ngibi nubwo babivuga kuri iki, inyandiko zizohoraho, amagambo azavugwa, na nyuma y'izi regime hari abazabikurikiranwaho yuko ko barashaka kugira ngo bahishire ivyo bakoze. Rero abanyamurenge nubwo bagenda bakaja hariya bakaja kuba ishanti, birazwi yuko hariho benshi bamaze kugurwa. Ntawuha ukora biriya, nta leta izigira kuri yitagira bigomba kugura. Nibo baba ngabo huhaguruka ukabona ngo baragiye baje kubabwira ngo nubwo muri mu kubona ngo hari habatabakunda, ngo ariko abantu benshi twebwe tubari inyuma. Abo bagomba kuja kubeza babapiritiye, babahindura abamarayika beze leta bayibwire yuko ari amahoro nta kibazo. Bibe bitangaje iyo ubona umuntu w'umuministre ngo karahamagara ubuntu bumwe ndagira ngo bw'ubuvuye bo bakwibarabara ngabo nibo bagaba haje gukirisha igihugu. Ivyo ngibyo ni bya bindi bibiri zivuga ngo nukubaka kubikenyeri, yuko biriya ntaco bzobamarira. Yuko ndatekereza kuko nabo bonyine bagize isoni zo kubazana package ishobora kubitari yuzuye kugira ngo izoje kubonana na president. Niki cyatumye bagarukira mu nzira? Niki gituma batagiye kubonana na president? Hariko gusa kugira ngo bagende bagume babesha amahanga ubuntu bumwe bashobora kuba simbizi nibe yo kwiexprima no mu yihe mvugo. Hariko abo ngabo ngo niyo delegation bagende bareke kwisuzuguza. Lieutenant General uje hariya ngo karaja kwifotozanya n'utuntu tumwe tumeze nko twamayibobo, hariko ndiyobireka yuko nimbe azi yuko iwabo hashize hakibagirana, hakabazi yuko abo yishe yabahamze mu cobo kimwe, akanga yuko n'abavyeyi n'abanyina n'abagore babo babahamba mu cubahiro. Uwo nguwo nta mutima kigira, yuko nabiriya byose ntaco twabimugayaho. Murakoze. Urakoze cyane Fande. Warugeze kuri uwo Lieutenant General wagiye kwifotozanya n'abangaba iteka ryose duhora tubona bapfobya kuba kw'abanyamurenge, bapfobya kwigwanaho kw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi, bakumva ko iteka ryose bashobora kubimbira icobo kugira ngo bakibahambemo. Uwo mujenerali nawe tukaba tuzi ari we mu bantu bagiye bakorana na n'izi nterahamwe. Bonyine dufite ubuhamya bwinshi bagiye babivuga, ndavuga zino za mayimayi. Uno mukuru w'abanyintu ntari kwibuka izina ryiwe, wagibuka yanyibutsa, Karuba yarabyivugiye, ndetse na ziriya mayimayi zindi zarabyivugiye yuko
uwo general uvuze ndatekereza ko Lieutenant General Masunzu yagiye abaha imbunde kugira ngo izo mbunde arizo babasha gukora mu kwicisha abanyamurenge no kubirukana. Uno munsi tukaba turi kubona ari gukorana n'aba ngaba. Ku rundi ruhande tukabona bari gukorana uyu Minisita Gisaro nawe yagiye gushinyagurira abandi bantu, aho muri Nord Kivu abatutsi barimo bicwa batemagura inka bakora ibiki byose, ariko akaba ari ubasha kugenda ngo agiye Uganda kuja gukora amanegosiyasiyo na leta ya Uganda. Uno munsi ukaja kubona aho iwacu bagiye bicwa guhera depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, ariko tutarigera tubona umunsi n'umwe atanga pole cyangwa umunsi n'umwe atora inzira ngo abashe kugenda n'abandi bantu ngo aje kuja kunamira cyangwa kurira abanyamurenge. Muri uku kwezi k'umunani nk'uko mwabivuze neza, nico gihe twabuze abantu benshi b'abatutsi cyangwa abanyamurenge bagiye bapfira ahantu hagiye hatandukanye, ari abapfiriye Likasi, ari abapfiriye Kamina, ari abapfiriye Lubumbashi, Kisangani naho ngaho, Kinshasa, mu Bibogobogo, mu Minembwe, mu Gatumba, hehe, muri Byura n'ahandi Kalemi n'ahandi hagiye hatandukanye tudashobora kubasha kurondora muri kano kanya, ndetse n'iriya za Masisi. Ese mubona yuko impamvu ki abo banyamurenge cyangwa ndetse na bamwe mu batutsi bumva ko kuri uno munsi bashobora kubasha gucuruza ayo maraso y'abanyamurenge kugira ngo babasha kubona izo myanya bafite, mubona biraterwa n'iki? Cyangwa mubona niyo mpamvu bashobora kumva ko bashobora kwanga bamwe mu babyeyi babo, bashobora kwanga ababyeyi babo, abana babo, abishwa babo, basebukwe, ba nyirabukwe, bakumva ko bashobora kuja gufatikanya n'abanzi? Niki cyaba kibatera kugira ngo ico kintu babashe guhemuka mene ako kageni? Reka mvuge gatoya kugira ngo abandi nabo bavuge. Urakoze cyane, iryo ni ijambo ryiza twabivuze. Abenshi ni ukugurwa, abenshi ni ugushira inda yabo imbere, ni ugushira inyungu zabo kuruta kwiyibagiza ubwoko bwabo, kandi bene bariya nibo baza gupfa nyuma iyo babandi bose bagambiriye bamaze gushira. Ndatekereza ko mu mihana yasenyutse ya mbere ya Minembwe, umuhana w'iwabo wa Lieutenant General Masunzu wasenyutse mu mihana ya mbere, ariko bibe bitangaje kuko mu mbunda yari yarasize mu Minembwe mu nzu yiwe yubatse mu Madego, yabaye uwa mbere wo kugira ngo za mbunda n'aya masasu yari yahambye muri iyo nzu yiwe ayafate ayashire mayimayi. Uwo muntu rero ntatangaje cyangwa ngo uwo muntu arizwe n'ibyatubayeho. Uyu muntu duhe tuvuga gutya ibyo byose ni wa wundi ukomeza guhamagaza aba bantu kugira ngo aje kweza ya leta, yuko azi yuko ya leta yakoreye nawe ari umwe mu mena amaraso, zamenya amaraso y'abanyamurenge. Ese kandi guciye mu ijambo gatoya, uko guhamagaza bano bantu kugira ngo beze leta ni ugushaka kwihanaguraho izaha, nuko azi ko ari umufatanyabikorwa na leta ashaka kugira ngo asibanganye? Wabisobanurira neza. Hariya harimo inzira zibiri. Icya mbere, ntabwo ashaka kugira ngo yisibanganyirize yuko abo yiciye abanyamurenge twebwe ntituzobibuka kandi ntituzobibagirwa, kandi sintekereza kuko leta ibibuka cyangwa inababaye yuko yabishe. Ahubwo iwe ashaka kugira ngo aje imbere ajane bano bantu, aje imbere ya leta, yereke leta yuko irya azakorera hariho n'abandi bantu bayiri inyuma kandi bayikunda kandi b'abanyamurenge, kugira ngo bamukomerezeho icizere. Icizere cyose ni ikintu cyose gikorwa na Lieutenant General Masunzu, byose bikorwa gusa iyo ahaye agambanira abandi batutsi bose, bo babasirikari, bo babasivile. Iyo abagambanira nico gihe abona imyanya myiza, iyo abagambanira nico gihe azamugwa amagrade. Ivyo ngivyo nivyo byamugize uwari none na maraso yamenye abanyamurenge. Ariko nubwiri ya leta itazobabazwa nabo yishe, twebwe tuzobabazwa n'abacu yishe kandi batahambwe. Ubu duhe tuvuga gutya, imibiri y'abasirikari baba senior officers yahambwe mu mwobo umwe. General uriya Masunzu ari mu Minembwe yanga yuko banyina bahaye barira yuko abana babo bapfuye, yanga yuko bahambwa. Uwo nguwo niwe umwe muri za mbunda zavuzwe n'umuntu wavugize w'Ibuvira. Mwabonye temwanyaje avuga zatambutse zija kuduhekura kuri biduhe tuvuga byo mu Gatumba. Uwo numwe wavuze ngo izo mbunda nizitambwe nizitambuke. Uwo numwe wakoze
wahakanye yuko ibyabereye mu Gatumba butari ubwicanyi, batari abantu babigize, kandi ababikoze hariho coordination y'abarundi n'abakongomani. Imbunda zabarashe zaturutse muri Kongo. Uwo numwe uha ukora ibyo ngibyo ubwo wica abanyamurenge, uwo ni wo wamaze bariya bose wabonye aya maofisa yose wabonye yashize ni wo wabamaze. Uwo nguwo se aracagira imbabazi zo kugira ngo aje kwifatikanya n'abamayimayi none niyo leta yatumaze? Ahubwo aragenda akayija akaje kuyibwira yuko ntaco yakoze, ahubwo leta yabubakiye, ahubwo leta yabagiriye neza, akaja kuyisingiza, akayizanira n'abandi, akaza kubereka ati dore none n'abaturutse za diaspora isi yose, za Canada, za Amerika n'Uburaya na hehe na Afrika n'ahandi hose, impande zose, dore baje kubashimira yuko mugira imirimo myiza. Ivyo tuvuga niki? Nuko bano bantu ivyo bakora nukugira ngo bapfobye ibyatubayeho. Barabizi neza yuko ibyatubayeho byabaye ku Batutsi muri buryo buri generale muri Kongo. Kandi iyo tuvuga Abatutsi ko turavuga abanyamurenge, ko turavuga abantu bo muri Masisi, ko turashiramo n'abahema nabo bapfuye urupfu rumeze nk'urwacu, bahe bapfa kugeza uno munsi duhe tuvugana namwe. Ibyo byose bagomba kuja hariya kugira ngo baje kubyeza, berekane yuko nta kibazo cabaye, ibihe bikorwa ari nk'ibyakorewe n'abandi bose. Byafata indege baje Kinshasa, baryame mu mahoteli, ni mu buce mu gitondo baje kubabwira ati rwose tubari inyuma, diaspora yose bari inyuma. Ariko ibi byose bifite iherezo ntabwo. Ico tubabwira neza, impfu z'abantu bacu ziturajije ku ijoro, ari amaraso y'inzira karengane, buri munsi avuza induru, ararira, aravuga ati se twaziziki, ararira nkarya ya Abeli, Bibiri yizivuga. Ntabwo bari abantu bazagendera aho ngaho, baceceka byatinda byatebuka, bagende bamenye yuko ziriya mpfu zitazagarukira hariya. Hariho umunsi umwe Imana izoduhorera. Nibagende bamenye yuko nimbe biriya byose yarabikoze, si twe twenyine yabikoreye. Masunzu yisha abanyamurenge arabamara, Masunzu yisha ababemba arabamara. Nibagende bafata izo genocide n'ivyo bose yishe, nibagende nabo bamushire muri justice. Yuko ntabwo azabagarura, nta kibahamburiye, nta kibashizemo umwuka. Ariko abantu bareke kuza baza hano uko baraja kweza leta, azozaja hariya gusiba imubeshejeho no gutrayira abandi, no kuja kubeshera abantu uretse habe n'uwo gisaro bahe bavuga kuri iki. Nawe aragenda karara murega undi mu gitondo. Uko bahora muri ivyo no kuregana no kwiregura, no kuregana no kwiregura, niyo cercle ya Masunzu niyo imutunze, ni hazakura ibintu byiwe byose biva mu maraso na traizo y'abanyamurenge. Rero ico tugomba gukomera abanyamurenge n'Abatutsi bose en general, mureke duhaguruke twihesha agaciro ko kwirwanaho twebwe twenyine. Mwabonye imbaraga yashoye mu kugira ngo anetralize yuko Gideon yazamutse yari kuja gutabara abavyeyi. Arahaguruka ruhahagurutsa za mayimayi zose, buriya ziriya mayimayi zose yagiraga communication gazazihamagara zose zikamwumvira, zose zarahagurutse muri ordre yo kuja gutera ruguru. Bamenye yuko na ordre ya Masunzu zirimo. Nta mupfu rero, nta mumayimayi n'umutazumwumvira. Masunzu narababwiye ngo niwo wazanye intera hamwe za mbere zikandagiza ikirenge ca mbere mu Minembwe. Ni Masunzu wazikuye ikirembwe arazizana zineza mu Minembwe. Zaraje ziratura mu Minembwe, bazitaga ngo ni special force, ngo ntibazita intera hamwe. Barazizamura bazishira muri Gitavi, bakaza bazige muri gitondo n'umugoroba. Uko kuzita special force kwa mwe se ko kwari ukuyoza marari ngo ntibazita intera hamwe, aho ntibazita FDR, bazite special force. Naho zabaga yari yarabahaye na ordre zo kuzuza, bataguma bazunguruka mu baturage ngo bamenye abari bo, bakazabagemurira bakabaheza ibyo bakeneye byose. Ibyo birazwe. P5 yaje yazanwe na Masunzu. Aboni bande bagemuriraga izo ntera hamwe n'abambari ba Masunzu yari yarafashe mu Minembwe gahose, ari uyobora, ari utanga ordre, ari we wica, ari ukiza. Uwo nguwo niwe wazanye ko ndakubwira ngo abantu batura mu Minembwe, intera hamwe niwe wazigejeje mu Minembwe. Mayimayi niwe wazihaminze. Iyi P5 uzubona niwe bahaye Nyamusaraba Gwahedi iwe na Tawimbi kugira ngo baheze P5 tere. Iyi rede tabara mubona bahora baririmba yabaye igitangaza, yagiye inyura hehe, umukuru wabo yaracumbitse mu Masunzu Bukavu. Bazugende bamenye yuko akamasa kazomarinka ngo kazivukamo, bareke kuzabazana hano ngo bazane induru. Ibi byose bihe bidukorerwa n'ibiki byose, dore umwanzi, les portes de l'enfer ni Masunzu. Murakoze. Urakoze cyane Fidele, kudusobanurira. reka nkubaze Birababaje kumva wari umujenerali wakagombye kurengera ubwoko ari ufatiye mbere kugira ngo bamarishe. Birashoboka ko Munabeva atayumvikana na Mubijabo. Umwamanuke kugira ngo bumvikane.
amwe ku mwanyumva hose ngenda kumva naziravumera ngira ngo uramwumva ndakumva okay reka yego dusabe ndamwumva kubera ko ndi ko host reka dusabe mu bija bamanuke twongere tumuzamure kugira ngo twumvikane tubone hanyuma ukuntu tuyobora dufate ikiganiro mwene neza ndabona yamuzamutse kare hanyuma tuze gucishaho nanone gahunda z'icyunamo yego murakoze mwene ndabona ni kumva iyo wafunga mikoro ndabumva murakoze cyane. Shimye umuvandimwe afande uvuyeho kuvuga. Iyo avuga wumva ko avuga ibintu ametiriza akavuga neza nk'imfura, so turamushimye cyane. So uyu munsi niriwe ntekereza ibintu nategereje ko nabona nk'agatangazo ka FC par exemple. Nta tangazo nabonye bavuga ko ari kino kintu. Narindiriye ko nabona nk'itangazo rya M23 ntaryo nabonye. Narindiriye ko nabona nk'itangazo rya Twirwanaho ntaryo nabonye. Abo ngabo impamvu bavuze nuko ari abacu, niko mbitekereza mu mutima wanje. Impamvu bivuze gutyo nuko nizere ko umwaka utaha nk'iki gihe ibyo twabonye uyu munsi kubona abantu babicanyi bahinduka abantu bishwe ni igitangaza. Bari ku butegetsi nibo bivugira, bafite amafaranga barakwirakwiza isi yose. Ahantu ndi hano mu Bubiligi, ahantu hose hari amapankarite n'ibyo byose, urabibona mu mutima hakakurya yuzi ko abavandimwe babashiriye aho hantu. Muribuka muri 98 batwika abantu Kinshasa n'ahandi hose mu mapine bagira gute. Hari akayimaje kanze kumvamo ko umusirikare barasiraga ku kiraro ahantu hamwe n'ahandi. Abo nabo twabonye, abo tutabonye babuze ko bahunga za Kisangane, za wapi na wapi, za Lubumbashi hose mujya mubivuga ni benshi cyane. Ariko natekereje ngo se niba abanzi abashaka kuturimbura bo biraborohera kwishyira hamwe. Abapfu rero bande bose, abantu bose bo bishyira hamwe ngo batumare, kandi biroroshye kuri bo. Njya nibaza impamvu twebwe tutakwishyira hamwe, kuko sintekereza ko ari igisigaye ngo tubone ko bo babihagurukiye, babigize igitekerezo number 1. Aho ndavuga ngo nicyo kibaraje ishinga, nta kindi batekereza kitari kuvuga ngo icyambere kimwe babanze bagoreke amateka, mugani w'Abanyarwanda, bahinduke abantu bapfuye. Uyu munsi nabonye umwana ufite imyaka nk'itatu nk'ine, uriya mwana berekanye wacitse amaboko. Byantangaje kubona bamushyira mu bantu bibuka cyangwa mu bintu bimaze imyaka 30. Ngira ngo nta n'imyaka 5 afite, ariko bamushyize hariya. Afande yabivuze ukuntu uwo mudamu yariraga, abaminisitiri bakarira. Umuntu narebye nkumva mu nda ngize ubwoba ni umuvandimwe witwa Gisaro honorable, nawe yarize, ngira ngo yameze kuba arize. So ntago ndi butinde ko ntago mfite ibintu byinshi ndi buvuge, gusa nibajije impamvu twebwe tudashyira ibintu ahabonana nk'uko byakagombye kumera. Ntacyo guhisha kirimo. Tumaze iminsi tubibona, babitakwira bahagurukiye kuvuga ngo bajya gutangira intambara noneho ya vrai. Ubundi iyo bajyaga bica abantu ngira ngo hari ntibabikoraga nk'uko babishaka. Ubu noneho bafite nk'ikibari cya leta, n'ubundi bahoraga bakigira, ariko noneho ngira ngo nibatangira amahirwe nuko bataturusha kurwana, ariko noneho bashaka kuturusha, kuko bafite ingufu, bafite leta, bafite buri kintu cyose. Twebwe ntabwo twishyira hamwe, cyangwa se ngo natwe tuvuge ngo okay ntabwo tuzataga ijosi nubwo tugerageza. Ubwo ndavuga nko muri Sud Kivu abavandimwe bo muri Twirwanaho baragerageza, ariko natwe aho turi hose tugomba kuhava. Okay tukabigira intego. Navuze ngo umwaka utaha, sinzi impamvu natekereje ngo umwaka utaha ni nka abasenga bajya babyita ni nka revelation na revelation. Numvise ko umwaka utaha tutazaba tumeze gutyo uyu munsi, wenda cyangwa se ni sentiment nagize ko ndi certain, cyangwa se nicyo cyifuzo. Nizere ko umwaka utaha batazongera gukora iyi théâtre ngo birize aho, ariko nitwe twakarize.
abantu baraborera muri za prison, abantu barapfa bakazira ko ari abatutsi cyangwa abanyamurenge, barabatwika. Ni ibintu bavuga ku maradiyo, abahema barabatwika, bapfa buri munsi ku munsi. Ntabwo twebwe dufite umwanya wo kuvuga, simbizi, dusa nkaho dutinya kwishyira hamwe ngo tuvuge ngo tugiye kurwana namwe, nimuturangiza muzabone kujya mukora ibyo mukora. Igihe tugihumeka ntabwo tuzemera ko mutwica. Niba tumaraho ubwo ngubwo bazaba badushoboye. Ni ikintu nshaka kuvuga, ntabwo ndi butinde, ariko kumva ko nabuze itangazo rivuga ngo ibyo bintu muri murakora, ntabwo ari byo murabeshya. Twebwe turi aho ngaho, turi abantu basanzwe, ntabwo turi muri politike, nitwe tubivuga. Ntabwo ijwi ryacu ntabwo rishira kure. Ijwi ry'abantu bazwi basa n'abaciriweho iteka n'isi yose. Mwabonye ejo bundi kubona Etazini ijya kuvuga ngo Sematama ngo ikamuvuga mu itangazo. Umuntu ari hariya hepfo, ari mu bicwa, ari mu birwanaho, ariko abica bazwi bivuga imyato ntabwo bavuga, ariko bakamuvuga. Tugaceceka nubwo ntacyo ubwo ndavuga twebwe, ariko ntidushyire hamwe. Bakavuga abandi. Ni igiki dusigaje kubona ngo twibwire ko nta gisigaye ngo tuvuge? Ndavuga, niba mvuga ndashaka kuvuga abari nibura kuri tele, ndashaka kuvuga twirwaneho 23 na AFC. Habuza agatangazo, sinzi niba wenda gafite ubwo ni mu bwenge bwanjye, ntabwo ni umupolitisi ikomeye. Habuza umuntu n'umwe uvuga ngo ibyo mwakoze ntabwo ari byo, murabeshya, nimwe mwatwishe. Kuko twe biroroshye kubitangaza, biroroshye kubivuga. Amatangazo Yerodia, y'abandi bose bita abantu b'amaverimine, nta munsi n'umwe ndumva umuntu avuga ngo tujye kwica umukongomani ngo bivuge mu radio, kumwe bavuga ngo ni jenoside kongore. Nta namwe ndabyumva mu myaka iyo 30 bavuga, ariko ibintu numvise kandi byumviswe n'abantu bose bavuga ko abatutsi bagomba gupfa. Ahantu hose barabivuga ku radio, babitakwira abandi bose nibyo baririmba. Ubwo reka ndangize sinkora amajambo. Ni kubera iki twebwe sinava ngo turasinzira n'abangiye kubyica? Ariko ndashaka ko ifo sendinye cyane kurusha uko tubikora buke mu kinyabupfura,